A stanje na geografskoj karti sa upisanim granicama samo je pokušaj da se kretanje, taj glavni princip života, zaustavi u nekoj konačnoj verziji. Fiksirati granicu imali uzaludnije pokušaja. Šta se sve promenilo između moja dva dolaska u Vilenicu? Onog iz 1989. godine i ovog danas, Anno Domini 2019. Čitav svet se promenio. Izgledalo je da se menja na bolje. Berlinski zid je srušen, a komunistički totalitarizam se doživljavao kao jedno od posljednjih uporišta zla, koje se mora pobediti da bi nova zora naše civilizacije konačno svanula. Naivna nada u glavama ljudi, kojih je pre 3 decenije bio nešto više od 5 milijardi. Živimo u godini u kojoj samo u Jemenu gladuje 16 miliona stanovnika. U Afganistanu je prošle godine poginulo 40.000 ljudi. U Siriji se situacija ne smiruje, Ukrajina je žarište. Venecuelu je napustilo nekoliko miliona očajnika zbog gladi, nemira, nesigurnosti, bolesti. I sa Balkana se odlazi u talasima. 90-ih zbog rata, posljednjih godina zbog bede i sve gore političke situacije. Istovremeno reke migranata iz Afrike i sa Bliskog istoka kreću put zapada. Na tom strašnom i nezaustavivom putu svakodnevne su njihove žrtve. Klimatske promene, narastajuća socijalna nejednakost, siromaštvo i glad koji vladaju svetom, razulareni kapital, sve je to slika koja se razlikuje od one od pre 30 godina. Idilične slike o ujedinjenoj Evropi i sanjanom miru i spokoju. U međuvremenu nas je na zemlji skoro 8 milijardi. Resursi planete se nemilice troše i iscrpljuju, nema naznaka da je taj tsunami moguće zaustaviti u dogledno vreme. Kako književnost stoji u odnosu na sve to? Knjiga je najvažnije mesto susreta sa savremenicima različitih mišljenja, ideja i poslova, sa drugim kulturama, sa onima koji su živjeli juče, pre 10, pre 100 ili pre 1000 godina, sa svime što je postojalo i sa svime što može da postoji u svim vremenima i svim prostorima. Kroz tu komunikaciju stiče se bogatstvo koje nijedna svetska kriza ne može oduzeti. Zahvaljujući tom iskustvu, čitalac gradi vlastiti univerzum, oslobađa se zatočeništva prvog lica množine, prozire manipulaciju, ne pristaje da bude broj, nosi sopstveno ime i prezime. Zadovoljan je samo onaj ko je slobodan, ko nije odsutan iz vlastitog života, ko misli svojom glavom. A da bi se mislilo svojom glavom, potrebno je raditi na sebi, formirati pogled na svet. Najsigurniji put je zakoračiti u svetove književnih dela.